Rwanda rufite umwimerere udasanzwe mu bukerarugendo bw'ikirenga. Ingagi mu birunga, ishyamba rya Nyungwe, amazi y'ikiyaga cya Kivu n'inyamaswa mu Kagera bikunzwe n'abatari bake kuri iyi si yacu. U Rwanda kandi ruri mu bihugu byihariye amarogi n'amahoteli bidasanzwe bituma ba mukerarugendo bashamadukira gusura u Rwanda kuberwa ibyiza nyaburanga. Uyu munsi Storm 60 yagutegura urutonde rwa hoteli 10 ndetse n'amarogi ahenze mu Rwanda kubera serivisi zitandukanye atanga, ku buryo hari hoteli cyangwa se rogi uzasanga buntu uyigiyemo akayaramo ijoro rimwe gusa yishyura amafaranga ari hejuru miliyoni 10 z'amafaranga y'u Rwanda. Ibyo bintu biratangaje. Iyi ni Storm 60, genda twasheme Pacifique. Nkurikira umenye. Nyemera dore ku mwanya wa 10. Ku mwanya wa 10 turasanga hoteli yitwa Lac Kivu Serena Hotel. Lac Kivu Serena Hotel iherereye mu nkengero z'ikiyaga cya Kivu, ni mu karere ka Rubavu. Iyi hoteli yabaye ikimenye bose ku bantu bakunda kuruhukira ku mazi. Ukihagera ibintu bitabyigaragaza, ni ahantu hagariho umucanga, pisine imbere y'ikiyaga na serivisi z'imikino yo koga mu mazi zituma batembera barushaho kuhakunda. Ni hoteli y'inyenyeri enye, ikaba ifite ibyumba bigera kuri 66. Iherereye mu karere ka Rubavu, umurenge wa Gisenyi, ni mu ntara y'Iburengerazuba. Igiciro cy'ijoro rimwe kiri hagati y'amadolari 156 n'180. No kuvuga 25,000 n'60 mu mafaranga y'u Rwanda. Iyi hoteli itanga serivisi nziza zituma ba mukerarugendo bahishimira bakongera kugaruka kuhasura. Mwanya wa 9 turasanga hoteli yitwa The Retreat by Heaven Kigali. Iherereye mu karere ka Nyarugenge, umurenge wa Kiyovu. Iyi hoteli ni mu bwoko bwa boutique hotel. Ikaba yarutswe mu mwaka wa 2018, ifite ibyumba 11. Nyuma yaho gato mu mwaka wa 2021 bongeye icyumba kimwe, bongera n'inzu 8 zo mu bwoko bwa Plural Villa. Izi nyubako ziba zubatse ukwazo, ifite pisine yayo ndetse n'ibindi bintu bikenerwa muri hoteli by'ingenzi bituma uyirimo aba afite ubwisanzure bwose buhagije. Kuyiraramo ijoro rimwe wishyura miliyoni 1 y'amafaranga y'u Rwanda, 88,000 n'amafaranga 776. Yitwa The Retreat by Heaven Kigali, iherereye mu Kiyovu. Uyu ni umwanya wacu wa 9. Umwanya wa 8 turasanga hoteli yitwa Kigali Marriott Hotel. Iherereye ku muhanda KN3 Avenue, ni mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Kiyovu. Igiciro cy'ijoro rimwe kiri hagati y'650 na miliyoni 1,500 mu mafaranga y'u Rwanda. Ni hoteli y'inyenyeri 5, ikaba ifite ibyumba bigera kuri 254. Kigali Marriott Hotel iherereye mu mutima w'umujyi, izwiho serivisi zazo zihariye, kwakira abazi bakomeye bitumiza muri hoteli zidasanzwe muri iki gihugu cyacu cyiza cy'u Rwanda. Yitwa Kigali Marriott Hotel. Umwanya wa 7 turasanga hoteli ikirangiriye mu Rwanda ndetse no muri Afurika. Yitwa Radisson Blu Hotel and Convention Center Kigali. Uribajije uti ku hoteli ku mwanya wa 7 ubwo izindi zisigaye zimeze zite? Gumana natwe urabimenya. Radisson Blu Hotel and Convention Center ni hoteli ifatanye n'ikigo cy'inama mpuzamahanga cya Kigali Convention Center. Ni hub y'inama n'ibirori bikomeye muri Afurika, ikaba ikimenyetso cy'uko Kigali yabaye conference capital cyangwa se umujyi w'inama. Ni hoteli y'inyenyeri 5, ifite ibyumba bigera kuri 192. Iherereye ku muhanda wa KG2 roundabout mu karere ka Gasabo, mu murenge wa Kimihurura mu mujyi wa Kigali. Igiciro cy'ijoro rimwe kiri hagati y'800 na miliyoni 1,200 mu mafaranga y'u Rwanda. Hoteli kandi izwiho kwakira amanama akomeye ndetse no gutanga serivisi z'ikirenga zirimo amafunguro meza, spa, gym, fine dining restaurant ndetse na business lounges. Umwanya wa 6 turasanga hoteli yitwa Kigali Serena Hotel. Iyi hoteli iherereye mu mujyi rwagati hafi ya Marriott Hotel twavuze haruguru. Iri muri hoteli zimaze igihe mu Rwanda kubera ko yashinzwe mu mwaka wa 2004. Iyi hoteli ifite ibyumba binini byorohereza abahasura, ikaba ari hoteli ikundwa cyane n'abadiplomate kubera ubwiza bwayo.
icyumba cya make cy'iyi hoteli gihagaze amafaranga 229 mu mafaranga y'u Rwanda. Icyo ni icyumba cya make, yitwa Kigali Serena Hotel. Umwanya wa gatanu turasanga Magashi Camp Akagera National Park. Magashi Camp ni lodge y'ikirenga iherereye muri pariki y'Akagera mu murenge wa Rwimbogo ni mu karere ka Nyagatare. Ikaba ari yo lodge yonyine iri muri pariki y'Akagera. Ni hoteli y'inyenyeri 5 ikaba ifite ibyumba bigera ku 8 bizwi nka Tended Suites. Iherereye mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Rwimbogo ni mu ntara y'Uburasirazuba hagati muri iyi pariki. Ni hoteli ifite serivisi zo mu rwego rwo hejuru zirimo Safari Drive, aho ba mukerarugendo batemberezwa mu mukenke mu modoka za safari bakireba inyamaswa bazegereye. Ifite kandi serivisi za boat lights, aho batemberezwa mu bwato mu kiyaga cya Rwangizingati muri iyi pariki. Bafite kandi n'izindi serivisi zitandukanye. Kurara muri hoteli ijoro rimwe wishyura amafaranga arenga 1,800,000 mu mafaranga y'u Rwanda. Yitwa Magashi Camp Lodge cyangwa se Magashi Camp Akagera National Park. Umwanya wa kane turasanga One and Only Nyungwe House Nyamasheke. One and Only Nyungwe House ni lodge y'ikirenga iherereye mu Gisakura mu ishyamba rya Nyungwe. Ikikijwe n'imirima y'icyayi, ikaba ari hoteli y'inyenyeri 5. Ibyumba birenga 22 byateguwe mu buryo bugezweho. Iherereye muri Gisakura Tea Estates ni mu karere ka Nyamasheke mu murenge wa Bushekeri ni mu ntara y'Uburasirazuba. Igiciro cy'ijoro rimwe gihagaze $2,000,000 mu mafaranga y'u Rwanda. Serivisi zirimo Infinity Pool, koga muri piscine, Canopy Walk, n'ikiro cy'ibiti kiri muri iryo shyamba utemberezwaho, Chimpanzee Tracing, Tea Plantation Tour na Oak Exclusive Meal. Umwihariko wayo ni lodge mu ishyamba rya Nyungwe, amahumbezi n'inyoni binduka umuziki w'ituze maze abahasura bakagubwa kugubwa neza. Umwanya wa gatatu turasanga One and Only Gorillas Nest Lodge. Iherereye muri Kinigi ni mu karere ka Musanze. Iyi lodge iherereye mu ntebe y'ikibaya cya pariki y'Ibirunga. Ni lodge y'ikirenga izwi ku isi yose. Ni hoteli ifite inyenyeri 5 ikaba ifite ibyumba bigera kuri 21. Iherereye mu karere ka Musanze mu murenge wa Kinigi ni mu ntara y'Amajyaruguru. Igiciro cy'ijoro rimwe kiri hagati ya $2,000,000 na $7,000,000 mu mafaranga y'u Rwanda. Ifite serivisi nka private villas, ni ibyumba byihariye byubatse mu buryo bwa architectural isolation, bifite sound proof wall n'ubusitani bwihariye. Ibi bituma umushyitsi agira privacy yuzuye. Batanga kandi serivisi za butler service, serivisi y'umukozi wihariye, personal concierge ugenzura buri kintu cyose ukeneye kuva gutegura amafunguro kugera ku kubika ibikoresho bya byose. Bafite kandi SPA treatment ikoresha ibimera gakondo nka aloe vera na artemisia, bikaba bigamije detoxification no kongera imbaraga mu mubiri. Batanga n'izindi serivisi zirimo gourmet dining, yitwa One and Only Gorillas Nest. Umwanya wa kabiri turasanga Wilderness Bisat Lodge Volcanoes National Park. Ni hoteli iherereye mu karere ka Musanze mu murenge wa Kinigi. Iyi hoteli abantu benshi bakundira ukuntu iteye kuko yubatswe nk'ibyari by'inyoni cyangwa bwa bwoko bw'ubuki bo mu mashyamba akomeye nka Amazon. Ni hoteli y'inyenyeri 5 ikaba itanga serivisi z'agatangaza cyane ku basura iyi pariki y'Ibirunga. Nka serivisi yitwa Guided Gorilla Treks, ingendo zitegurwa mu buryo bwa eco guided tours aho batemberezwa mu birunga. Bagira kandi eco education program, amasomo mu kubungabunga ibidukikije, harimo carbon footprint reduction na sustainable tourism. Bagira kandi fine dining, ni amafunguro ategurwa ku buryo bwa gihanga mu buryo bwa gastronomic excellence, akaba ari ku rwego rwo hejuru. Bagira kandi community visit, ingendo mu midugudu yegeranye n'iyi hoteli. Igiciro mu ijoro rimwe ni $3,610 birenga ndetse na $4,740,498. Nyamara twigire ku mwanya wa mbere. Ese urumva ari iyo hoteli ihari? Mbwira hasi muri comment. Ikindi kandi ni muri rushyashya kuri iyi chaîne, ukande kuri subscribe, ukande no kuri like niba ukunze iyi video, kugira ngo tujye dukomeza kubana mu biganiro bitaha. Umwanya wa mbere turasanga Singita Kwitonda Lodge Volcanoes National Park. Singita Kwitonda Lodge izwi cyane ku isi yose kubera gahunda zayo zihariye zo kubungabunga ibidukikije. Ni lodge y'ikirenga ifite conservation luxury, aho buri serivisi ifite intego yo kubungabunga ibidukikije.
ifite inyenyeri 5, ikaba ifite ibyumba bigera ku 8 bya suites ndetse n'ibyumba 4 byo ku rwego rw'ikirenga biri mu gace kayo kitwa Kataza House. Iherereye mu karere ka Musanze, umurenge wa Kinigi, mu ntara y'Amajyaruguru. Igiciro cy'ijoro rimwe gihagaze mu mafaranga agera kuri 3,600,000 ndetse na 5,000,000 mu mafaranga y'u Rwanda. Bitekerezeho, umuntu uhembwa amafaranga 150 mu mafaranga y'u Rwanda byamutwara amezi 38 kugira ngo abashe guteranya imishahara ye yose ijyana amafaranga agera kuri 5,000,000 amwemerera kurara muri iyi hoteli ijoro rimwe gusa. Ni igitangaza. Yitwa Singita Kwitonda Lodge Volcanoes National Park, iherereye Musanze. Ni naho dusoje ikiganiro cy'uyu munsi. Njye mwari kumwe, nitwa Shema Pacifique. Iyi ni Storm 360. Niba uri mushyashya kuri iyi chaîne ukanda wanditse subscribe kugira ngo ubashe kubona ibiganiro byose dushyiraho. Niba kandi wakunze iyi video ukanda wanditse like. Uduhe n'igitekerezo cyawe, utubwire icyo twazakugezaho ubutaha, cyangwa se utubwire uko wumvise ikiganiro. Niba ari na hoteli imwe warayemo muri izi ngizi ubitubwire, utubwire na serivisi nziza baguhaye. Nitwa Shema Pacifique, ndabakunda.